I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ponovo radimo jedan kratak video na temu YouTube pomoći i pričamo o tome kako funkcioniše YouTube monetizacija za oglašavanje. Dakle, kada zatražite oglašavanje od strane YouTube-a na vašim videima, predlog morate da pošaljete timu stručnjaka da on proveri sve što je vezano za vaš kanal i da li on ima dozvolu za to. Tim stručnjaka proverava sve što je na vašem kanalu, od samog sadržaja preko videa, a dosta se baziraju na detaljima kao što su sličica videa, naslov, opis, realizacija nečega u videu, audio sadržaj, vizuelni sadržaj, sve je uključeno u kompletnu proveru. Na sve to, ukoliko proveravaju čak i da li ima eksplicitnosti u sadržaju vašeg kanala, i ukoliko ima dosta eksplicitnosti, taj video neće biti oglašavan. Na primjer, ukoliko je video dosta eksplicitan i u verbalnom i u vizuelnom smislu, neće biti oglašavan, a ukoliko je samo u verbalnom smislu donekle, ali opet je u vidu predstavljanje nečega što je vezano za edukaciju ili slično, onda neće biti problema za oglašavanje, a ukoliko je provokacija ili nešto slično tome, video neće biti oglašavan i neće biti čak ni monetizovan. Ljudi kao korisnici YouTube-a dosta također i pomažu u utvrđivanju samog sistema, pošto na tome svemu rade stručnjaci, ali korisnici YouTube-a dodatno pomažu timu stručnjaka iz YouTube-a na taj način što gledaju sam sadržaj i ukoliko smatraju da nešto nije ok, prijave, pošto svaki korisnik može da prijavi neki video na YouTube-u, da opiše problem zašto ga prijavljuje, a nakon toga YouTube stručnjaci uzimaju taj video na sopstvenu proveru. Nekad se čak može desiti da objavite neki video, a on bude tek nakon 24 sata pregledan od strane stručnjaka. Znači, to veče ga puste da se objave, a on narednog dana bude pregledan od strane stručnjaka. Meni se to recimo na kanalu Lazar Matić Neobičan lik medija desilo čak 3 puta. I imao sam tu sreću da je svaki video bio ispravan i da sam odradio stvari koje sam trebao da uradim kada sam taj video objavio. Inače su mi neke videe, sigurno 4, 5, 6 videa su mi stavili, mi je YouTube lično stavio kao da su ograničeni prema uzrastu. Neke sam ja sam ograničio kako bi spriječio opomenu zbog kršenja smjernice zajednice i eventualno gašenje kanala. Imao sam i neke sitne stvarčice sa autorskim pravima, jednu čak javnu opomenu i 2 upozorenja, tako da imam story time na kanalu šta se sve desilo. Jedan čak video mi je i uklonjen zbog kršenja smjernica zajednice. Zaista je tu bilo svašta. Ako vas bude zanimalo više, pišite u komentarima, pa ću na tom kanalu snimiti video kao story time gdje ću o tome govoriti. U svakom slučaju, to bi bilo to iz ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, ćao.